Hello, so pite ho na bon chawin ni khupa chbe ka hin bolve tunin ni khu hin dam selling ki mutu ki win no ho jong dama hin khuna man jong nam su pite ho jong pathin zalen tuni chan ge hin kadam li li yin sting no le mun tina so pi ula na nu le pa go la pai te ho zo se chunga ki pa thu ka sei na num chu tukum sunghin 10k subscriber yung lung tawin ka ki pa be ase jingin YouTube kong ki pa na ku na hi 10k ti ho hi manga jong ni ki mat pha lo ilunga yon ki yal pha lo be hin ki mu zo dinga ni ki ta san lo hin a hin la e ngai lua su pi ula na nu le pa te chele gula pai te ho no ho zo si pan la na wang le no lo zo si ngai lu na wangin tuni ni ko hin ka video ho mi din i ma cha hi jong le ve nu ta ta in sim do zo hi jong lem na ngai lut naw zala nei na support zalwa tuni ni khwa hi subscriber sang som 10k yong hung thei ta win i cho zal hin na chung chi wa ki pa thu ka hin sejin na til pho bol na yo si chung wa pathin nin no rong phat thei na bu han lang aba na zong i ma charging wa 10k wal yung hun be che kit thei na diwin no hon jong ngai lut na zala sel ti ho real in a ball pi ki ji ding jong ma ba na jong ki team ki win chuting jong le tu ni chen ge ya ka video i vat thei be siom hi yong le ngai lut na zala ene vat pi zinga kain upload si le like chile comment ngai ta ta ho mai in sim pi jing ho zo si zal in jong ki pa thu kain sei kinin ma ba na jong ki to sot jing mo hitin chuting jong le tun ha video in a sim mu chu hi chan chung hi tan tin avelin 10k subscriber nei hlit pi zalun su pi ulen naw nu la pa gula pai mun tinam ho zo si chunga pakai min avel vel ki pa thu kain sejin thil pho bol na chung chi wa pathinin phat thein ho jang na bu su kai ta han ki pa e bon chawin bye bye